When during the interpellation Apo, I tried to point out to the members of the Sangguniang nga hantay nga mabalin nga i-absolute prohibition ti pinagparty ti livestock ti balbalay. Ada dapat exemption na Apo. So, because of the fact nga awan met hamet nga mangyagan nga mangyagantay personal exemption the proposal ko nga ada dapat exemption apo again I did not support the measure at Mhm. the pamatic apo it is also the right of an owner of a livestock to slaughter their animals for personal consumption. No personal consumption apo, that is a right on the part of the owner. Yan no aramidem nga negosyo DJ pinag partibalay apo. That is a different story. Dapat sumert gobyerno to ensure the public na DJ gatgatangin na nga baboy at it is really protected apo. Mhm. Kasla ko man dati senaryo apo. Tradition tayo apo. Akas mesa nga Ilocano, agpadara. No, agpabalay and other occasions. Agpadara tayo. We would we would offer kalding. Usually kalding apo. Mhm. So, this time apo tay kalding. May kat di nga tradition tayo, di nga kinagislan tayo. That is the effect of the ordinance. Iparit na amin. With another akit DJ convenience not to mention the burden on the part of the owner of animal livestock apo. Let us say taga Balakad ka o taga Kalaya. You wanted to celebrate a feast. Amoy dagita rural areas apo akit nagpaalo da apo akit baboy lata kada baka. You mean ang problema da pa ilang mga latinugan na ibiyahe nagdi livestock da sa dantuman isubli nga ang biyahe so another 30 minutes travel time going to and fro kadidi slaughterhouse. So Mhm. ang problema da umuna di baunan da nga tao nga ang party ikadwa nga problema hindi di transportation. Third, apo, as of now, pinaordinansaan no ada maparty di slaughterhouse nga may ilako ta tiyendaan, it is a requirement nga may ilugan ti frozen van. Ata, di nga road, nga road, kaya tayo ket fresh nga may ilako ti publiko. But this time, apo, agasin di taga Balakad kumao kalayab. 30 minutes ang biyahe mapanji slaughterhouse. Once na naparti, 30 minutes, han damit nga mabalin usarin di frozen van di Mhm. syudad at design di nga para tiyandaan. So 30 minutes nga i-travel time nga mapan ije balbalay da tatlo mo ren kit hang kading ang deteriorate DJ quality time meter not to mention DJ taste apo so it will even cause more risk on the part of the health of the public. So there Mhm. should be an exemption nga mabalin nga nga mabalin nga absolute. Now there was an argument that NMIS wanted that it should be absolute. I made a thorough research and NMIS does not have jurisdiction over personal consumption apo ti livestock. Our jurisdiction da apo, they allow it apo. So it is a wrong notion that Mhm. is statement nga that NMIS prohibits. Dati kumat ibaga apo. Ang kadi nga mabuy-buya tayo ta
TV. Dagijay Igorot and other tribal members of our community apo na ada kasar, ada minatay, hangkadi nga patayin da di baka, kada baboy, i-offer da, Mhm. nakabidyo tayo apo hangkadi. Mm. Akit, isak lang ko NMIS iso da amin nila no, ada jurisdiction da kadiya, awan jurisdiction da apo. That is something that I learned apo, na I was then trying to inform the body, and I cannot convince a members who already made up their mind. Mhm. Okay. So, kahit nasa mga attorney, iklaro ta lang, haan ka nga kumontra, deti na sa ordinansa, at gapot napintas para iti kumili, but adak mo't exemption na, kas kay ginidadakamat mo nga kinaugalyan, nga partikalat ta, dinaur oras, speciality kalding, gapot deti sa gudayon iti ordinansa, get even kalding, nga dingwen, may parit kag partikalatan iti wanag iti arubayan mo no digat mapangkapala iti slaughterhouse. So kito sa amin dito lang pati kayat yo nga that exemption na but awan Well, iti exemption na ito ordinansa. That is my stand apo. I support the measure nga aming nga mailako ti publiko dapat magnat slaughterhouse. That is the only way for us to ensure that the meat products that are being sold to the public are kept safe for human consumption. However, if it is for personal use, personal consumption, it will not be sold to the public apo. That is a different scenario apo. Saan dapat na covered di dahil akas may kunak awang jurisdiction ti NMIS apo. Ah, okay, so ganda sa amin kadito ito ordinansa attorney kapot na pimasa ti sanggunyang panlunsod. May sakaditan nga pimabor but amok kado digiti kimontra dito kasi do pwede digiti mang gurguran ti or digiti makagurat at iti ordinansa gapot ate karos ko namo na attorney kas diti nag-message ka digito nga gundaway nung arket kulat at pumartin di hanak mabalin nga agpartin di ti problema kadito so That is your right. attorney Istan ko metry ko no personal mo. Kasla ko mali pagsasaritaan ni. Ada kalding mo nga napanidlidang kuma. Matayen. Ana, hang kano nga mabalin nga maparti. So how come the government will dictate what you are going to eat? Kasi ano ko malali, we must know the limitation of our authority as a government official. That was my stand. The agent pamati nga we are all powerful. That is really very wrong. We have a limit of our authority. Apo, we should not, we have only the power to regulate, not to prohibit. Dati na pasama kina prohibitory apo. Hanlang nga prohibitory unreasonable fine. Apo. namuna piyesta't lawag attorney amok na digiti nagbakasyon kada digiti dingwon na kadat mo Martin so kadigiti tatan once kami implementar dito ordinansa dilawag maminsan nga bawal masuludsod ko man kay attorney kadigiti dito yung naipasa ordinansa sa ngulyang palusod iti panakipawil tag party ti dingwen kadigiti iterward slaughterhouse amot multa na digito At nagiging amount nga i-propose na, I think 2,000, 3,000, something like that apo, the violate the penalty nga i-propose na apo. okay so part, I not share the view of the majority apo. I belong to the minority. Awan mabalin ko apo. The voice of the minority, especially to me, I'm only one. I cannot convince those majority who voted apo for that on that measure apo. Dahil trigger na. So kadito attorney, ano plano tayo? Kadit since nga once nga may pumasay isang ngunyang palusod dito, may tatawag na dito danto iti aldaw na tama may patungpalan. So akas may sa konsyal, ti syudad talawag, ang pampadalinteg. Ano plano ti kadto? I intend to call their attention once and for all. I would like to reiterate dagijay scenarios nga mabalin nila awan authority ni city government apo nga mangipawid apo especially kunakon our frozen van could only cater dagiti agla ko ta tiyendaan. So
it is really absurd. We need to balance the authority of the government from that of the freedom of our constituents of doing some lawful activities. And slaughtering their own livestock for personal consumption is their freedom or right. Which we could not partake.